Ćao svima, ja sam Miloš sa kanala Android tutoriali i danas ćemo raditi unboxing kineskog telefona Kingzone K1 Turbo. Da vidimo prvo šta imamo to na kutiji. Kao što možete vidjeti, tu su logo telefona, određeni hologrami, napred je slika telefona, dok su pozadi određene specifikacije vezane za ovaj telefon. Unutra vidite da imamo telefon kao i ovo famozno uputstvo koje niko ne čita, ja ga čitam samo kad nešto zeznem da vidim šta sam zeznuo. Tu je i flip cover sa NFC-om što je super, vidite i gumenu zaštitu za ovaj telefon koja je fleksibilna. Imamo punjač, OTG kabel kao i određene nalepnice kompanije Kingzone. Kada uzmete telefon možete vidjeti napred ekran koji je dijagonale 5,5 inča, napred su još i prednja kamera i senzori. Sa leve strane telefona imate priključak za punjenje telefona, priključak 3,5 mm za slušalice, od ozdo nemamo ništa, dok sa desne strane telefona imamo taster za zaključavanje, taster za pojačavanje i smanjivanje, od ozgo također nema ničeg. Napred su još i kapacitivni tasteri za kontrolu telefona. Pozadi vidite kameru, blic i logo telefona. Pa hajde da uključimo ovaj telefon da vidimo kakav je interfejs. Uključili smo telefon i možete sada da vidite da je reč o novijoj verziji Androida po samom notifikacionom panelu, pa hajde da vidimo o kom se to Androidu zapravo radi. I vidimo da je Android verzija 6.0.1, što je super. U pitanju je Android Marshmallow, koja je i najnovija verzija operativnog sistema Androida. Tu je i famozna igrica koja je predstavljena sa Androidom Lollipop i koja je dovoljno teška da ja nisam uspio da pređem više od 3 na ovoj igrici. U Antutu Benchmark aplikaciji možete vidjeti da ovaj telefon zapravo pravi rezultat 34.187, što je super. Također ću vam pokazati i multi-touch test da vidite da ovaj telefon podržava 5 prstiju istovremeno. Što se određenih aplikacija tiče, ući ćemo na primjer u kameru, uradit ćemo jednu fotografiju ovim telefonom, slikat ćemo ono uputstvo za upotrebu koje sam vam pokazao na početku, pa da vidite kako zapravo izgleda fotografija napravljena ovim telefonom. Evo, možete vidjeti i da kada se zoomira, to zapravo sve izgleda čisto i lepo. Još neke slike napravljene kamerom ovog telefona možete pogledati sada. U pitanju su slike napravljene zadnjom kamerom, kao i jedna selfie fotografija koju sam uradio ovim telefonom. Što se tiče aplikacije za pozivanje, ona je osnovna Google aplikacija. Također možete vidjeti da ovaj telefon posjeduje i menadžer fajlova, što je za mene jedna od najvažnijih opcija svakog Android telefona. Eto ljudi, to bi bilo to. Sa leve strane vašeg ekrana možete vidjeti i detaljne specifikacije vezane za ovaj telefon. Nadam se da ste uživali u unboxingu i kratkoj recenziji ovog telefona. Ukoliko jeste, znate šta treba da radite, ostavite like, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao, ćao!